Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mubona natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye iravugwamo ubuhemu ku baturage yari yarafashije gusa nyuma ikaza kwisubira. Bamwe mu baturage bahingaga mu butaka bari baratijwe na Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye baravuga ko batangajwe no kubona abakozi ba Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bazindukira mu myaka yabo bakayirandagura batabamenyesheje impamvu, ndetse abaturage bakabasaba ko bakishyurwa ibyangirijwe. Abaturage bavuga ko bari barahawe ubutaka na Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye kugira ngo bahingemo bibafashe kwiteza imbere. Icyakora abaturage bakavuga ko batangazwa no kubona ubuyobozi bw'iyi Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bwohereza abantu kugira ngo barandure imyaka yabo yari imaze gukura. Bamwe mu baturage baganira itangazamakuru bagiye bagira icyo babivugaho. Uwitwa Kamana Elizewe akaba yagize ati: Kaminuza yadutije ubutaka itubwira ko tugomba guhingamo kandi nibigeze atubwira ko tutemerewe guhingamo imyumbati, none bayirandaguye iburi igihe gito ngo yere. Byane agahinda kubona abantu barandura imyaka yaburaga igihe gito ngo yere bakayirandura batabanje kumenyesha ba nyirayisha. Bagomba kubanza kutumenyesha. Ni narashiye amafaranga menshi, bagombaga kubanza kuyinyishyura iyo myaka bagiye kwangiza cyangwa bakarika ikabanza ikera nkabaha ubutaka bwabo. Mu gihe uwitwa Tumugire Jeannette we yagize ati: icyadutangaje ni ukubona abantu baza bakarandura imyaka yacu tutabwiwe impamvu. Twari twarashoye amafaranga menshi none byose birangirika, none baranduye imyumbati ni ibihombo. Ni mu gihe uwitwa Izere Delphine we yagize ati: twe twahinze babibona, nibigeze batubwira ko bibujijwe, barindiriye ko imyaka yenda kwera barayirandura. Ubu se iyo batubwira tukareka guhinga aho kugira ngo tubanze duhinge dushyiremo ibishoro, bari baratubwiye ngo duhinge ibyo dushaka, none tubonye imyumbati irandurwa, byatuyobeye. Aba baturage bose bakaba basaba ko babona ingurane y'imyaka yabo yangirijwe kuko bavuga ko bari bamaze gutakazamo amafaranga menshi ndetse n'imbaraga zabo. Gusa ku rundi ruhande rwa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, umwe mu bayobozi bayo witwa Dr Jean Bosco Shema we avuga ko abahinzi batari bakwiye gutungurwa n'icyo gikorwa bakorewe. Mu magambo ye, Jean Bosco Shema, umwe mu bayobozi ba Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, akaba yagize ati: ibyo twe twaravuganye n'aba baturage ni uko bagomba guhinga imyaka yera vuba. Imyumbati imara igihe kinini mu butaka, bityo nijyanye n'ibyo twari twaremeranyijwe, niyo mpamvu twayiranduye. Nubwo ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ruvuga ibi, abaturage bose uko babibona. Abaturage bo bavuga ko bari barabanje kubwirwa guhinga imyaka yera vuba, ariko kubera ko guhinga imyaka yera vuba yonwa n'inyamaswa ziva muri ishyamba rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bahise babireka. Nyuma ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bubemerera ko bagomba guhinga indi myaka bashaka. Akaba ari nayo mpamvu bahinze imyumbati kandi bakayihinga ubuyobozi bwa Kaminuza buhari kandi buri kubireba. Ibi bituma abaturage bavuga ko batunguwe cyane no kubona imyumbati yabo irandurwa nyamara yarigize igihe cya hafi cyo kwera. Bagasaba Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ko yabitaho ndetse ikishyura ibyangirijwe. Nibyo reka mubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, wakora subscribe ubundi ukajya natwe imiganiro n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.